Peteng ke Israel ban bom klem sange ye ke Iran. Pin bena ke Iran balano kan tepat le buram khadu yau Ali Khamenei. En dawato kit benia ka United Nations Human Rights na ka jingther estraj ka Amerika bat ke Israel. Ya ka primary school ke Iran ka bala penlong ban nyap hadu ke ba shispa andu pengut ki kena school. Kerwit ke Israel ya ke jahat jo ke Iran Sri Lanka shispa asapo prangut ki bala jarngai ki kubor ki ba kambenia. Ka Israel kelap teng ban bom da ke estraj klem sange ya ke Iran hadu menta ka sengi. Kintup da ke ba target da ke ba theo ya ke Iranian military site. Ka ketem sipai ha kordis ka jaka ba bun ki paj ba nang sungsnong kintup ro egi border post ki police station bat ka ke jingkrut ki Israel ka kordis kan sa penlong ki kenhun leno na kordis bakin yolat ban pet syapang sep ngi ka Iran. Kad ba ke Iran klap penbena ba ka sengi le buram ka ba khadu ya supreme leader Ali Khamenei ubala klon yapno haka extra jong ka Amerika bar ke Israel haka mit sengi sajan. Ka Iran kan sa penbena notion haka di sengi ki banwan namar menta ka jingting kadai ba ka jingtuj jong ki pajba ban mi ai kuble khadu ya Ali Khamenei kan sabun palat. Kabadon jingma ba yo ke Israel bat ke Amerika kin sele AA hakum kata kapor. Bat kumpala yu i hakane kadur kadai ke jingti tlu tebriu kabala buntam ha Iran. Na ka jing yapno kumba shispa andru phongut ki kena school hakasngi sajan. Kasngi ba kruit airstrike ningkong ke Amerika bat ke Israel ya ke Iran. Hendregi kubor kil ong bakane ke airstrike kala ketaru ya ke primary school kepada tangi kena school jong ki kentai kepada penlong banyap hadu kumba shispa andri pengut ki kena school ke jong kata ke primary school. Bakane ke jing sapring jong ne kadur pelati tlu bantep ya shispa andri pengut ki kena school kala sapring state hagi social media. Da ka bakam bagi kena school ba lilui ki bala du eno yala ka jing im bat kene kla dairu kumba kelaja hagasa kata katma ke Israel bat ke Hamas. Kum taru ka United Nations Human Rights laong baling ba kanong aiktin kala dawa badai bandon ke jing tokit ke bakam nia balah to kene ke jingle jong ke Amerika bat ke Israel ka dain em kata ka war crime. Kata kar kome kuntama kabala penkenyi kondon an ban penyap ya ki mensim balui-lui. Kadba ka France menta kelapa e ka jahat ma siam Mediterranean Sea ka chas de kuele. Henry ka Israel menta ka sengipat kelak ruwit je ka we ka jahat ma jong ka Iran ha Sri Lanka. Kabala penlong ban jar ngai hadu kumba shispa prapengut ki brug badon ha ka te ka jahat kadba lai po arngut ki wepat layu ban pelaj imno dak sipai duriau jong ka Sri Lanka. Kadba berngem u defense minister ba mensua jong ke Israel kata ukat. Ban pin kelonnya biang ya uno ban simti ya ke syuki kumu supreme leader jong ke Iran. Kadba nin ke sengi baar ka jahat kit umpniang jong ka Russia kelak kemding kensan Mediterranean Sea hadin bakal sya hirtama kelasya kruit. Ka UNESCO kelak pendem jori ka US bat ka Israel ya ke jingther estraj ya ke primary school ha Iran kabala penlong banyap dukung ba shispa ar penguti kena school. Ka UNESCO kalakam bakane ka day ke jing penkeng ya ke international humanitarian law. Kum ta ka ek bandang jan nang ne syakmat to ngana api kuepat ki kubor bandang wa blesibu.